šejh Dunjaluka, imam Muhadisa, imam Buharija, svoje sahih pisao 16 godina. 16 godina je proveo pisajući svoj sahih, rahimehullahu ta'ala. I na tom putu je jeo travu. Pisajući morao jest travu. Te bi neko da donese na druženju sendvič koji je juče napravljen. Šta bi bilo? Bio bi sendvič odmah, jel tako, na Facebooku. Evo ljudi, ovo nam je dostavljeno. Došli smo na druženje i sendvič juče je napravljen. Možete zamisliti već se osti da je tvrd, nije svjež i tako dalje. Nema priloga nikakvog u njemu, nema ni majoneze, ni kečapa. A imam Buharija jede travu. Zato je on imam, a zato smo mi šta? Bošnjaci ili Albanci ili nije bitno šta se. Tu smo negdje svi. To je to. Imam Buharija. Samo kad spomeneš ime, koliko ljudi danas, kad god spomeniš imam Buharija, rahimehullahu ta'ala, imam ummeta. Ebu Abdillah, Muhammed ibn Ismail ibn Ibrahim, ibn Mughira ibn Bardizbel, Džofi. Imam, kad se spomene njegovo ime, jednostavno da nema niko snage da odgovara imam Buhari. Takvi je kroz istoriju bilo malo koji su, poput imama al-Hatiba al-Bagdadija, koji je napisao djelo Rauham, u kome odgovorio imam Buhari, ali ne na sahih, nego na njegovu historiju veliku. I opet je pitanje gdje je pogodio. Imam Buhari kada je napisao sahih, on je u prvom poglavlju stavio, prvo poglavlje je počeo sa Bidul Vahi. I spomenuo u njemu 6-7 hadisa u poglavlju početak objave. Tako zove poglavlje, Bidul Vahi. Potom spominje Kitabu Iman, Kitabul Iman, poglavlje imana. Potom spominje Kitabul Ilm, potom spominje Taharet, potom spominje namaz, potom ide dalje, znači kroz poglavlja fikska. I na kraju završava svoj sahih sa Kitabu Tauhid. I ti sad čitaš Buharijin sahih i kažeš, pa dobro, ovo je nekako nelogično. Kako Kitabu Tauhid, poglavlje Tauhida na kraju sahiha? Kitabu Tauhid treba da bude na početku. Jer Tauhid je osnova svega, ali tako, bez Tauhida ne vrijedi ni namaz, ni post, ni zekret, ništa. Tako. Pa imam Buharija to nije poredao, jeli? Kako bi to trebalo da bude poredano, jel tako? I zato smo mi da to šta? Korigiramo, da to ispravimo. I to je Allahova blagodat prema Sahih Buhari, jel tako, da ima neko ko može to lijepo poredati, da to bude kako treba, jel tako? Ma imam Buharija, tebi šalje poruku jednu, ali SMS koji možda ne može proći do tebe, ne može ga primiti, tvoj kapacitet, memorija ne može to primiti. Imam Buharija ti kaže, ako hoćeš da ti život bude završen sa teuhidom i zapečaćen teuhidom, drži se objave. A ja sam sakupio između toga dvoga šta ti treba. I onda mi citiramo grčke filozofe, što su kazali. To ti je stanje umeta i kaže, naopačke ide. Ići će naopačke i gore će biti ako se ne popravimo. Ne može drugačije. Allah ima svoj sunnet na zemlji i nikome neće progledati tek tako jednostavno, ako možemo kazati. Može proći. Ne, može proći ako se držiš objave. Počni život objavom i završit će se život sa tauhidom, na smrtnoj postelji ćeš zadnje kazati la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, jer si cijeli život živio sa tim i to je sastavni dio tebe.